Čovjek je uvijek u potrazi za srećom, zadovoljstvom. Jedno vrijeme veliko zadovoljstvo mi je pričinjavalo planinarenje, posebno pohodi na vrhove sa koji su se pružali veličanstveni pogledi. A onda je to bio biciklizam, gdje je svaka vožnja donosila novu dozu sreće. U tom traganju za srećom susreo sam se američkim fudbalom. Tu sam vidio kolika je snaga tima. Pojedinac može napraviti čuda, ali kada si dio tima i svi igrate za isti tim, onda je samo nebo granica. Sjajno, Salihović, sjajno, može li do kraja, Touchdown u američkom fudbalu predstavlja vrhunac za igrača koji ga napravi i to ushićenje koje nastane nakon toga nije lako za opisati i teško ga je doživjeti gdje drugo. Srećom, ja sam to zadovoljstvo našao u poslu koje gradim. Svaki uspješno obavljen radni zadatak za mene je touchdown, što znači da je zgoditak za moj omiljeni tim, a to je Raiffeisen.